Belai hambai जों दिनै joint press meet belai hambai maruan logi tonglai long travel joint action committee ni executive member borang politus debroma on behalf of TSF tini जों press meet ma phaika belai khaima ni bisingtui tamni ke narjona saisiwo chini borok bahai ke जों deprive khaijak tong bahai ke satukjak tong bahai ke mis allegation khaijagui fake FIR khaijagui tong abo na chini borok sinanago tamni ke chini dophawo sam khainero ama hai ke cost tongmani ama hai ke deprive ungjak tongmani chini public ko sinano amon bagui जों tini press meet जों pulia जों tini especially kok borok channel जों biskango जों sanani phaikyo amni ulo जों nakagai sarati prawa जों sanai narjotan siwo thangnai 17 May Nandanagarni je prochini bororok mekiting phalnai rok aro ni je local khoroksa tei group borogoi mana khaijagui aro ni sini well wisher rok nugui tongmalia amoni bagui wansugui boni pokhawa basawi borok police na call khai sin boroni safety ni bagui borok police na call khai kya last was the police rok je borok culprits je boroni against a case klajak Nazrul Islam mungwi borok rok na thangpuro aro local rok kono forcefully phiogitlang Gazaga movement agitation cholika sin bororogo mekheteng ma phalinai hinei aro agitation khaigya mesini borok je situation peace lover police na call khai je arni social worker sin dofano social worker borok police na call khai mutual understanding khanya bagi call khaimasi ajago tam khaiga tago ultimately je Nazrul Islam borok je jabarasti phiogit langnai borokni against kono case gri je borok police no case khanyai je borok peace lover tabo kha bongni against se FIR khaija case ingja जों एक मास सिगां जों गाबोन TSF मिनिस्टार no मेमोरेंडम रिखा थेबो कुनो एक्शन हाजागिया ताबोखाय जोंनि स्पेशली बरमगां एंटनी देब्रमा तरुण देब्रमा तै राजेश देब्रमा बंनि एगेन्स्ट जे केस जोंमानि जोंहा फरेस्ट चीफ मिनिस्टार no sakha amahay घटना जे इंसिडेंट मानि आम डिटेल जों सायखनारिगा आबुनि उलाबो ताबोबो बंनि एगेन्स्ट नोटिस होबायजा Amo black chini bagai kepal hamiam Amo hajuri choli ka hangkai Amo kaisa issue mano kaisa agenda mano je kono borok chini borok deprive tomo jara chini borok satok jari tomo tonghakai jodi kebo basa khakai abuni against jodi kebo basa khakai a borok no tola tiklaina bagai bini khorang no sikolna bagai o issue mi mano Oma hake je jaga tinara Anthony te Torun Debroma te Rajesh Debroma chini kono anti-social activities buya sarkar ni pokkhe ngai sarkar no chupasu sanai call khaimasi bini against notice hoija amo hai jodi choli ta hagai nar wanchoni mano je kono jaga sin bororo amo hai ke problem khangkai nung ang basa khangkai borok case klane ke basai manglak ama hagi sikrina bagai mo kaisa agenda kaisa issue aun bagai tabasa jarasini bororok sini je neta netri je power tongnai mungsa pok khaisa pon saya ngeseng to nasik tongmaya seng nasik tongmaya ma hayo seng sini agisa case klainyo seng numa basa lainai seng basa nai bongni pokke tamne hege जों tongui maya sini borok satok jak tongma jara
사동작 덕한kai जों 아버님 against kok sayawi जों tongmaya jesepon ama isung dongto ga sarkar nayo je borok boys race khanyai bongni boys no silent khanyani om kasi issue om sing sinanang suro facebook social media was kaham comment dekhanyangya ang public ni tabo nga democratic country nga democratic ni power om hai jaga sing khorang tisan nanai anytime any jaga on nungbo om hai problem claimano amon bagai sing tini je khorok tam chini makhiting phalai ni pokke basa hoi tini a jaga movement khanyai boni pokke khorang tisanani logi sing tongo TSF Joint Action Committee sing amona hanya police issue notice issue khame bai sing amona kidigla sang bong logi tong ni chin thongna nayo narok sina te kaisa kok sini right ni bagai kok satini kabang borok sini dofani bagai sam khanyai dofani kok sakanya tinnar rasiu dofani kok sakai sing communal thang sing dofani kok sakai communal ani rights ani manthani kok sakai sing communal thang ama hai ki trade khajung sini baro ang kok saga ang tini ara 90% comment kaham rimano 10% hamya rimano amo bai mungsangia samung se khaina naisin 10 tarik December sang 9 10 11 CAB ni against movement khajini tirpra bon strike da out ni sara tirpra ni nangai sang bon ni against sang picketing like bon ni pocket CAB ni against ajaga special effect ka mono wo tini ajaga dopa ham jagai ang sakri ra khai to te masa sakri khaya pheo individual rights to individual bini kaham hame sanani sinani bo opinion rani bini rights to bo CAB na ham jagia ajaga misyola tini sakri khanya mono ni koyak jon special social diploma te borjala diploma boni against movement khayara kise misa kok bang laika mono bazaro sing chief minister na bawante aje chief minister sungna nuhonka chief minister sing home minister kok salaika movement angka sini borok khraksa kaipeng sini tako wakara freedom fighter bo thijaka kise misa hot anglaika Tripura Rajyo amo sudah Tripura simia bebak jaga bebak Rajyo anglaika aja tam khaike boro sini je dofani bagi chubai tongnai borni special bumung na hoi bongne against case khaika butcha case ka sing both chanya compromise kanya bagai meeting rong like ya mutual understanding ni bagai meeting like ya phiaba special jara khorok tam sagri kanya ni against DM SDM goshman wolophono tini departments education department ei community department for department boroborno ya kariya tabo ko borno harassment khaitongo mentally harassment physically harassment porno shokos rohoro boni kubangma porno problem create khaitu amo blackish saya ang CAB ni against basayo bobe against baso kubangma porno CAB ni against baso ang sajagi abo bobo sajagi sing sajagi tawo sing sajagi obushi sarkar bini forcefully bini majority power on asigi boro CAB no pass kai beken Pebaseng tawan sukta mahai education department fourth department DM SDM ni compromise meeting no ignore khai avoid khai borok je oro ektorfa harassment khai temon amoseng TSF Joint Action Committee apro je movement khai jeng amono sin togla aboni bongni logising tongo tabuk sodo lockdown ni bagai simise sengoro sin tongo Tripura Rajyo sing sob somonya always sing peace love kayo sing harmony na hamjago tong thoksa tok tonamu songo pheba sing bound ta khajo
one by one chúng deprive khai one by one chúng harassment khai hai cái mongsa santi dong la जों siwo Tripura Chief Minister belai borok kaham pia bini je under ro tongnai ro bin je department minister tongnai ro belai je salakin saimia जों bawang control khai nangnai जों wanchoko bo जों je commitment mani je commitment mani commitment bo जों nai ro जों sayo pia ba o commitment bo nai gia sini trust sini je wanchungani sin je borong bisas khaimani abuno nosota khaijo Tripura Rajya tamo ko law and order ni against kabonga samusoli jong amne against kono sam khaya kanchanpur ni gotna na nai omahai competition movement khaya thane sing siu sing sini tabu issue to mo sing oza movement khaya ni pheba sing ora tini COVID-19 abuni issue to sing gathering khaya movement khaya pheba one side or sino community base khaya khayengla kono সংগঠন kono mothana or gathering khaya ni অনুমতি rina ko kroi kanchanpur one by one day by day boro communal issue khaya movement khai jango aboni against by action nanang tho otherwise ngor stuk tomangla ang specialist chief minister ko nyai sona baunta khaji sini future tamo sing sia phiaba sing injustice deprivation against sing kok sai thangnai tabo sai thangnai future sai thangnai ang public no through of media and public no ko nyai sini dofani bai kok sanai rone against ama hai harassment ingmani aboni logi nar ko tongna nangnai tamne hinga ama hai jodi logi tong yang future kok sanai tongla जों थानजाखायै future जों movement लाखायै government जों press मारिनाय अबनां public थानि कोइमुं तै government थानि कोइमुं आमहाय communal issue no stop खायनो बगै